Hello, good morning everyone. Pinigay linang li tumapan si milki vlogs ng one pilo. Pinigay nili tum kapre mil do ladak nili tum kene gardening kasilam. Kasilake GG plant lagi varieties do kapre lagi color kapre. Kasi GG plants tame penana tum along dado ki do kalana do tame ini nili tum masih paklang lo je pason si mungkin reporting kurima la sinili tum nampak po tame reporting kuri po lagi pasako ke atap ihek la sila so atap bihek ajo ini sinili tamake thi atap dong sinili tum ilo lagi foto de reporting kuri thola la si keceng pen nang li tum nang lang don tha keceng pen anang lang don anang li tum